Good evening, everyone. Halage ko ade. This evening, I would like to read with you Matthew 16, verses 13 through 20. Go ahead. Kanya ipa kapado kana takawe dali mate so do si hu support si third de lekisi. Do Yeshu hewa su Philippu ke saria kopu do ti kwa player bo do siweda pagnyo pokwa ya yeme mata lene pagnyo si dile. Do we ti siweda patono no si we me pa blur ta so yu ha do agatono no si we me so Elia do agataga tono no si we me so Yeremia me de me ba do me wi daga ga lo do si ba o me tu we ti tu si la yeme mata daga le do so shi mo Petro kuto sata do si we da ne da me kri ywa la mu we daga pokwa lo do Yeshu kuto sata do si ba o so shimo bayona ne ba soge ne lo agedi tanya dota twi ne to lo pla ba wele na ba me ye pa o wele mukolo do ye da yisi ba te ba na le ne me petru do ye ka pa lo yita opole le ya phoko do plupua petro te pha te man ne ma kha ba oba do ye ke lo na le mukwa bo mu ano wiki do pheda ne se kha le hokokle de mimine kabata se kha le muko do pheda ne khilo ta le hokokle de mimine kabata khilo le muko la de se malwa plea bo titi sasa de to athu de si ba te ba pwa la me krino de ga de la. So, do you know what makes October the 31st special? Netinya na la October I thought that si de thani na me wa da mini la so de ni. Please don't say Halloween. With asur batel Halloween game. Please don't say free candy. But with asur batel don't ba the jallo color. There's another reason to celebrate October the 31st. Tage owe da ga to mi le ba mala po da la October the si de thani la. October the 31st is known by Christians as Reformation Day. La October the si de thani na bata tinya lo pa kripo pa la mi wa da ta opo thora ke mini ne la. And since that date is coming near, I would like to spend some time talking about what happened on that date in 1517. Sorry, I would like to show you how God used one man to bring about reformation in his church. This reformation affected all of Europe. So why should we set aside the Bible for 1 week and look at the history of the church? No. Tahanya na papa kuiweda na pamalueda lisoski tununya bane pokwada I'm sure we would all agree that the Bible is more important than church history. Kone pueda kogaden na petulo ketiweda le na lisoski na redo niweda tauputa sisotesurkini la. Everything in the Bible is directly from God. It's more important than what people do. But church history can be helpful for us. When we look at the history of the church, we are looking at what God does in the world. God has established his church, and he continues to gather, defend, and preserve his church. We see that in the history of the church. We also see humans. Many of them have faults and weaknesses.
Yet God uses human beings with faults and weaknesses to build his church. Masatana ki no kasaya tuwe da kwa okopo tirpa ata la kamatirpa dota wisabasa tirpa la kathu tawe data opone no. We can also learn from the struggles that other Christians have gone through in history. Pemalo te sekole wa kripol lagu ga tirpa no le tasisote sopo na we tirpa ge pluges ka we da le ta opo tasisote somo. We can gain wisdom from knowing how Christians responded to struggles in the past. No pe malo ne we da no ta kuthe no ti we da le no pwa kripol lagu ga tirpa no pela we tirpa ba kwa seme ge pluges ka ta sokton awe tirpa ma ki we dile no hi thogita si se dilema. After Jesus Christ ascended into heaven, the apostles preached the gospel to many nations. Le ka sa shukri ki ra ka da ki we da su mo ko ne na pwa ta me po tirpa we tirpa si te lo we da ta le ti awe pwa klu apu a one no. After the apostles died, many other preachers continued to preach the gospel. Le tame po tirpa si we ala kine na pwa si te lo te ta tirpa we tirpa si te lo we da ta ku sone no. Soon Christians could be found in every part of the Roman Empire. No le te yi ba ne na pa kripo tirpa no ba ta tin o ti we da le Rome ata pe bo mu pola tirpa ni lo. In the year 312, Christianity became the official religion of the Roman Empire. Le ni thagia de siki na pele clinic thagia de siki ne na kwa kripo na ta sutana ne na bata pap no le na rumi bomya pu la mi weda tabuta bale pa thima piuka weda ni lo. As time went on, the Roman Empire split in half. No le ta sa to le triwa to ne na rumi bomu ne na lo pakweda awe kikoma. Happened in the year 395. No kewe data lo pawe ni no awe mata pele awe ni no thege ya kwisi ye. The Western Roman Empire fell apart soon after that. No ne le Rome at bomu da pele munu de pani no kewe da lo po kwe da no digi bani lo po kwe da mo. The Eastern Empire lasted until the year 1453. Me le no mu to bomu de pani no awe da tu le no ni no to tolu ya yesi thema. Later on, the church also split in half. Lo we la kine no ta opone no lo pawe da awe da kani kipu do. This left the Greek Orthodox Church in the east Ta we ni no le Greek Orthodox ta opone we da le mutor ka pa. and the Roman Catholic Church in the west. Lo ne Roman Catholic ta opone no le munir ka pa ni no. As the Empire of Rome fell, Le Rome bom lo pa we da we la kine. the church became more powerful. Ke we da ta opone no awe ke ta we da o da ta so da mo do mani no. The bishop of the church in Rome became more and more powerful. Ke da le ta opo ko na bishop no le ta opo pune le Rome ta opo pune no awe tir pa no ke we da le ata so da mo we da do tho. Eventually, he became known as the Pope. Mane na will na te so ba so ne na awe da ke awe da kan ne na bata du o tho ke we da le ami we da papa mo. The Pope ruled the church. Ke we da papa ne na pe ba we da ta opo ni no. New kingdoms sprang up that replaced the Roman Empire. Bom le athotir pa no awe o tho we da le ma pre ke we da awe Rome abom mo. The popes ruled over these kings like they were an emperor. Ke da le papa tir pa no awe pe we da no so pa tir pa di awe tir pa mi we da bom asopa mo. As time went on, the gospel spread to all of Europe. Ni no ta sa to le tri ta to no ta ku so ni ra lo ta le ko Europe ador binya.
The tribes of people who lived in the forests of Europe settled down. cái đã lơ qua du tiền phá lơ ao lơ có Europe apu nó có Europe apu lơ qua mi thọ thọ pu nè nó ao tiền phá nè ô tu lo ta They built farms and cities. ao tiền phá nó tu thọ we đạt ao ati lo pu lo do a khu we tiền phá nè lo New kingdoms sprang up. cái đã bom mi tiền phá la thọ nè nó ô thọ we đạt. So between the years 800 and 1800, most of these kingdoms became part of a new empire. Nó lơ awe ni nó có cái ya đó tôi có thuốc có ya bơ xe này nó cái đã bom tiền phải nó awe tiền phải nó ba khu đã lơ awe bom atho padu ya bune It was known as the Holy Roman Empire. bom we ni nó bata tinya lơ ola mi we da rome bom so screamer It was ruled by an emperor. bata pe lơ bom so pa padu. The emperor was elected by a number of German princes. Cái we đã lơ bom so pa ni nó bata khu to lơ awe có Germany aso pa po te pamo They were called electors. pa te pani pa ko le pa khu to ta pa ko le electors mo So this empire contained Germany, ke da le bom we ni no pa khu da do ko Germany the Netherlands, the Netherlands the northern part of Italy, le Italy agli so do pa Austria, ko Austria and Hungary. do ko Hungary At the same time, le do ko ko ne the kings of France, England, and Spain were also becoming more powerful. ke we da le so pa le France do le ko Italy do Spain awe te pa no ke we da do ta su ta ko mo do we da se ko ni lo. The Pope lost some of his power as these kingdoms became more powerful. Ke we da papa ni no awe ata su ta ko mo ha ma we da to no no le mi le bom mi te pa ni no ta su ta ko mo do we da ko ni. Yet the Pope remained a very powerful person in the year 1500. Ba sa ta na ke ni no papa ni no we da o te di we da la mi da pa la pu da ta su ta ko mo le ko Europa pu le ni to ko ye ya mo. The church was very powerful in the year 1500. Ta pu no we da do ta su ta ko mo do ma no le ni to ko ye ya ni. The church was very powerful because it believed that it had the power to forgive sins. Tau pu ne so ko mo do we da tu da le la chu mo da la tau pu da we da ni no plug we da do ta so da mo la plug we ta de ba ti ne lo. If you sinned, No me mata de ba ne you had to go to your pastor, an ba le we da len tau pu ra o who's called a priest, ba ta ko le pa lu da and you had to go confess your sins. ba le ba o lon ta de ba. He would say, I absolve you, Awe te we da le no ye bo ba ti nya len ta ma pla li mo. and your sins would be forgiven. Ba nen ta de ba ne no ba ta pla ku yo ni lo. But if it was a big sin, Ba sa do na mi me da ta de ba pha do ne you would have to do something good for God to pay for your sin. na ko ba ma ta te mi le ka sa yo go le awe da ka pla ku dan ta de ba ti pha ni lo. There are many things that you could do to pay for your sin. Ta we da a mi le no na ma we da te le ne ke ke na le ta pla ta de ba go ni lo. You could pray. Na ba tu para te You could go to certain churches ne le we da le ta o pu to no and you could pay to see relics. di to le ne ke ba hi we da no le ne ke ti we da no ta le pa pa ko kha we no le a lu do pu do la lo cho cho kha no di to le awe pa ta pa kwa ko lo. Like a piece of Jesus' cross, Di to no we de ka ne te tur ka ka le apa da le me ke sai shu kria tu su nya or a bone from one of the apostles, lo de ke we da le awe pa ta me pu de ga kla a khi mo. or you could pay money to show that you were sorry for your sin. Me ka ne no hi we da we si no nen te we da le no ta u lun ta de ba ni mo. People lived in fear of God. Pa o mu we da le awe a pli ba pu ba da sai mo.
They were afraid of being judged by God as a sinner. awe te papliwe da le no ka saywa ka sinyo o no le miwe da pata de bapuni la Even Jesus was seen more as a judge than a savior. ne ka say shukri da le nin bata tio la miwe da no sinyo ko ane de le ta tio la miwe da ta ki ka ki sani no And the church was happy to get rich off of people's fear. le ta ne ko no ta opuni no ta kwe da do ma la we da kudo ni ba da close le pa go ma ta pita pia pa kuni no So today I'm going to tell you about one person who was afraid of God. tiniya yekete pia na no pa ga le no we da pli ba pu ba da ka saywa mo He was the son of a successful businessman named Hans Luther. awe da miwe da no pwale a owe da do awe a ta pio mukluwe kwa no le amane da no kewe da le a ta pio ma wi do ma mo la miwe da we a miwe da le Hans Luther mo This businessman owned copper mines. no kewe da le awe da kane pwa awe da kane pwa we thi kuwe ni no awe da an awe company we da la miwe da we awe to bo apumo di ta pa mai da mine le to bo apumo He's also a politician. awe misika we da awe misika da pa matiu kote He wanted his son to be successful. awe edola la pokwa ni na ke komya ne ke me da pa le amane da mo So he sent his oldest son, ne ta ne ko we da skwe da pokwa la doctor gani named Martin, ami we da le Martin to get a good education. di ta la we da ko doni ba we da ataku ba ko tela gine no Young Martin did well in university. no ta sa la me da Martin no awe da le university ni maluta viri babani no He was being trained to be a lawyer. awe da bata thulula ola ke mi we da poroni no Then one day, everything changed. masana ke ne no tini ne na ta kele ke se le lo kwethani no Young Martin was traveling to university. no pata sa no Martin awe da le da su awe university pia sumone As he traveled through the dark forest, di awe da no le ta we da ta le awe wa yo ta kipune he began to hear a rumble in the distance. awe da sa na huwe da no ta to ruru no le ta diseni It was thunder. mi we da no lo plata ni no The thunder grew louder. bani ni lo plata ni no to do ra we da The sky grew darker and darker. mo ko polo ni no awe ki do to do to ki Suddenly, a bolt of lightning struck very close to him. bani le to la to puni no lo he pla no nya da ti no bu we da do butili mo Young Martin jumped with fear. bani no pata sala me da martini no awe da pu to we da le ta pita pu God was angry with him. bani na we da si we da ka saywa ne sa to ya What could he do? awe mata ketim ni le Well, he knew he could not possibly pray to God. awe da tinya we da le na we da batu pasu saywa ololo ne batu pa ba God is holy, ka saywa me da yu ala sosfi and he was sinful. awe da me da pala pu ta de bani no So he did the next best thing. banda we da ma we da ta le agila go lagarka He prayed to Saint Anne. awe da batu pa da su no sit and a uma So Anne was the mother of Mary, who was the mother of Jesus. no no me we da awe no Maria mo no Maria ne me we da awe ka say shukria mo The church made her a saint, a holy person. ke we da no ta opu no duke to la me da pa soskri no la me da pa soskri na And the church allowed people to pray to these saints so that they could pray to God on their behalf. no ta opu no ple we da le pa go me no batu pa we da le pa soskri te pa ia o no pa te pa ka batu pa we da la we te go le ka sa a o no le awe te ka samo Help me, Saint Anne, Martin cried. na matene na we da kopathu ra we da pado mo no dia we da kane te da masaya no awe da kane pa soskri we da
I will become a monk. ยแก้ทาเวดาเวต่อค่าเนาะไม่เมียแก้ทาเวดาซอต่อมอ He just made a vow that he could never break. เอาเวดาเนาะชูโลเวดาตาสุเวเนาะลำหากว่าที่บาง A week later, Martin sold all his books and gave away his belongings. บานเลตนุเวียละคินีเนาะมาตินาเวดาชาลกเวดาลิเลติรพาเคเลเคซีบดาเวฮิลกเวดาดาลาบาคาดอติรพาเคเลเคซีเนาะ He entered a monastery in the village of Erfurt. นาเวดาเนาะเลเวดาเลเนาะปะปาเวดาซอตอลอเนาะเลตัวตะเพลมีเวดาเลเอฟเฟิร์ม In the Middle Ages, many people would do this. เนาะเลโซคาเนาะมีละเอชเนเลตกโตเดตกโตเยยาตอปูเนาะยาปูเพเนตอปูเนเนาะปะมาเวดาดิเนม When you entered a monastery, เพลนมิเลเวดาเลตาลอเลปาซอตอเวดาลอปาดูเตปาเวดาลอนี่ you'd give up all your wealth and belongings. นี่เฮลอเวดาเนาะตานตาทุตาตอลตาลาบาคาดนาติบาเคเลเคซี You would live together with other monks, นกูโอเวดาตปูก็เดอเวซอตอลากาติบา and you would live a life that is dedicated to God. นกูโมเวดาตาโอโมเลเนาะบาตาลูทอเลกไซบาโ There was singing, praying, confession, and helping the poor. เพนเนเนาะเวดาดอเนาะตาตุวิตาเซบาทุกปาตาเวติลอลอเวดาตาเดบาดอมาเซดาปาพอพุยาพุติรพา Monks were not allowed to marry. แค่ดาเลเนาะเอาไว้ซอตอติรพานี่เนาะเอาไว้ติรพาตบาตาตาเทียควลาอาทอปวานิมอาเฮียมาบัง Martin's father was furious that his son entered a monastery. ไม่เมเลมาตินอปานี่เนาะเอาไว้ดาตาทอดาโดมาเนาะลาพวกควานี่เนาะเอาไว้ดาเลเอาไว้ดาเลเอาไว้ปาเอาไว้ซอตอหิม He had worked so hard so that his son could be successful. เอาไว้ดามาดาตาสุดโดมาดิตาลาพวกควานี่เนาะอาตามาตาพิตาก็มานิตากิม He'd spent a lot of money on Martin's education. เอาไว้ดาสู้ไว้ดาเนาะกลัวซีติปะมาเลยมาเตียตากุบากุเซียกม And now his son threw it away. เนาะแค่นี้เนาะพวกกุยไว้ดาตาติปะนี่เตกุไว้ดาแค่ละม Martin was sad to make his father upset. เอาไว้มาเตนะไว้ดาตาไว้ดาโดมาเลยดูตาบาไว้ดาปานี่เนาะ But he hoped that at least his heavenly father would not be upset with him. ภาษาดาไว้ดาเนาะมือลาไว้ดาลาเปาเรื่องมุคนนี้เนาะตือตสาทอสาตุทาก็ลาคุริม He dedicated his life to prayer, fasting, and lots of confession of sins. นาไว้ดาลูทาไว้ดาตาโอมูเนาะเลตาทุกพาบลอดูตาบลอเนเนนาไว้ดาลอไว้ดาตาเดบาติปานี่มาม He had a leader at the monastery whom he would address as Father Superior. นาไว้ดาโอไว้ดาดอคุณนาเนาะลาโอไว้ดาเลเนาะซอตอฮีเนาะเลปาโดติปาฮีเนาะเอาไว้เกไว้ดาเลปาไว้นี่เนาะบาตากอเลเอาไว้คันนี่ Father Superior เนาะปากอเลปาพาโดเนาะ So this man was named Johann von Staupitz. ปาไว้เนี่ยมีไว้ดาเลเนาะจูฮาวอสตอฟิส Luther would spend hours confessing his sins to von Staupitz. เนาะลูเธอเนาะไว้ดาเอาไว้สู้ไว้ดาเนาะนารีเนาะนารีเนาะลาไว้ดาlaไว้ดาตาอาตาlaไว้ดาเนาะอาตาเดบาเลเอาไว้คันนี่เนาะปาบอสตาเพจอาอุนิมอล Finally, von Staupitz said to Luther, Martin, just confess your big sins to me. บ้านเนี่ยนะปานเนี่ยกันนัดเกลาบัตเวดาเลเอาเลือกคิดแต่เนี่ยนะวอนสตาร์พิสเนี่ยเตบาอ่ะเนาะลูเธอเนาะมาเตเนาะอาเตบาดาลูเธอเนี่ยมาเตเนาะเอาไว้ตะกันเนี่ยเนาะแท้ดาลอเลละดันตาเดบาลาอโดเซร์พามอเลอยู่เนี่ย He didn't have time for all the sins Luther had to confess. เอาไว้ดาตาเซกโดตัวไว้ดาเนาะเลตาเดบาติปาแค่เลยเนาะมาเตเอาไว้ดาเอาไว้ดาละไว้เตลอกเลละไว้นี่มา Martin's superior saw that Martin was depressed. เนาะแค่ดาเลเอาไว้
ta ko good no le awe the kind father superior na awe te da le matene na a depressed we da ta thu ta thu poi sayam. Martin was constantly worried about whether he pleased God. No matene na to be you kone na we da by you we da le na we da ma ta ku ba sa yua And that wasn't helping. ta we ne na to ma se obam. So he put Martin to work. Le ta ne kone na father superior na awe da me we da we da kan ne mate madam. Lots of work. He we da ta ma do du dote. He gave Martin 3 full-time jobs to keep busy. Aweda hiweda no mate no tama no weda theka no le aweda kama aota kama tama ka awam. First of all, Le kele nya sutene he made Martin study for a doctorate. aweda mweda no awe mate no kama luweda dita keketa aweda awe akaniba da doctorate mo. After all, Martin was a very bright student. Mele no mate na weda miweda pachupula piedo malam. Second, The kimid he made Martin a professor at the University of Wittenberg. Aweda duket aweda mate lak miweda no awe pathulota no University atarano le University of Wittenberg mo. Third, he had Martin ordained as a priest, which meant that he had to preach every Sunday. No tathemit mina aweda meweda mate no awe keweda le apasuweda no awe mate Luther lak miweda waluta no akonya kopnya weda la weda komin winde komin mi obuni konu de na wek basi telotamo. His ordination as a priest didn't go smoothly. No tado pasi o dia mi weda paluta ni ya atele dithopadoni na atele sa blibli shoshobamo. Was the practice that when the priest performed the Mass, he would hold up the bread and the wine. No mi weda no tama da lula le pele awe de kane pado no ko le awe paluta na ke no ke da la weda mu ma weda no ditho ta obuni yan ba hito no jotan su no le yu to weda ni su le no poka weda ko do spiti mo. They believed that the bread and the wine would actually become the body and blood of Jesus. Awe tir pan na weda le no ko do spiti ni no get no weda le no awe kri no ko do thimo. Suddenly he realized that he was holding up the body of Jesus. Bane na le te tukla na awe tinya Lord awe da poka weda awe de kane no awe say shukri awe de kane anno ko do thimo. He was horrified. Ba da pli da puta do man. Who was he that he should lift up his eyes or raise his hands to the divine majesty? Aweda tela wen mi matargale no le ak ba yuto su da ota mekli da yuto su le ak poka weda weda kane yuala mi weda pa udota so da mo pador gaine. He nearly dropped the bread and wine. Bane na weda kamalote bata ko da spitima. As a professor, Martin had the task of studying the Bible and lecturing on it. No dia mi weda no pa tolota le university ga toni no aweda do amoda no la ka ba malueda lisosri do ka ba tolueda lisosri la maluema. Most of the common people did not have Bibles. No ke weda le pa patomi po ada da kene to weda do lisosri tirpaba. All the Bibles were handwritten until not long before the time of Luther. No ke weda le lisosri no bata kwe alu su no tu da le aweda kane ne no aweda kane Luther so ka wela kimamo. Only a few years earlier, a machine called a printing press was invented. No le awe sani no le to clude le mate sector so awe sani ne ya ke da le pretty press ne bata pa doli dole no
kweli le se ne na o thawe da la mo zwa ne ta pula But even if it were possible to have a Bible, na le na no mi o we da de lisa sweet be mi te da le ne it wouldn't help most people because most people couldn't read. ma so da pa de te a te ke de te ba mo me le pa a de ke ne phalit ba ba So most people didn't know the Bible. le da ne ko ne pa a de ke ne te na pa lisa sweet ba Even most church leaders didn't know the Bible. na le ta o po ko na a ga ne te na pa we da lisa sweet ba But Martin had the task of reading the Bible, masana ke na ma te ne na we da mo da la pa we da lisa sweet he studied it. a we da ma lo we da He had to study well in order to explain it to his students. aweda ka ba malueda ri no ba malueda mumuno no de tala weda shepya weda po achupo tirpakitego He spent many long hours studying the Bible. aweda no tuweda ta sekto we le narila aduma la we malueda lisa swine no He thought about what the words meant. aweda chuk mueda no ta to tirpakobiandile First, he lectured on the book of Psalms. no asokutene na aweda no tholo weda li sitaptrema li tasitaptre Then he lectured on the book of Romans. lo wibane na weda tholo weda li rome As he read the book of Romans, he read Romans 1, verse 17. na aweda pa weda li rome na we blone pa ba weda li rome sa do te sa bo de sinwine For in the gospel, the righteousness of God is revealed from faith for faith. As it is written, the righteous shall live by faith. na le tata ku ku so pu ne na awe yuwa atato talo ne o lo pla to ata le tanna apu ndi ta kwe ata to pato palu ne ku mu weda le tanna The righteous shall live by faith. na dita kwe ata to na pato palu ne ku mu weda le tanna And suddenly he realized that all his efforts to please God were for nothing. lo ne na le tutuk la ne aweda tinya log weda le atagu klese tir pake le kesine na du ta kuba kasaiwa te the ba le tanno de mi mama Being right with God did not depend on all the things that we do. na ko o ba do kasaiwa le ta ma ba ke ta do kasaiwa ni na do thine ta ta le ta tir phale na ma ni ba Righteousness comes from God. ta to ta lo ne hewa da le kasaiwa uni lo It's given for free. ba ta he lo le ko lo ni lo He had never thought of it that way. le apu ko nya wa te so ko mu weda dini not blowa Luther said, "When I discovered that, I was born again of the Holy Spirit." no Luther no aweda si weda no pelo no you hutini weda ta weni ni no awe you ople weda kisu to sulu you are ta so scheme And the doors of paradise swung open, and I walked through. do hidi ta ta petro te pani auto weda te la kwa no le you go do ne yile ni weda ni lo Remember, I said earlier that the church got rich from people's fear? ti no to no la sumu ke ni no yite piana le no awe ta opuni no tu to weda le pwa go mi dirba In Germany, there was a powerful leader in the church. le Germany no ke da le awe pwa o weda dota suta ko mo phado ga le ta opuni He was called an archbishop. bata ko le archbishop mo His name was Albrecht von Brandenburg. ami mi weda le Albert Brandenburg He already had one area that he controlled, weda do atalo a hoku woda weda kala a beba weli and he wanted to control a second area. lo weda e do beba ko do weda le talo kito to do hoku wola ga to do And so he had to pay a lot of money to the Pope in order to gain control of this area. le tanya ko weda ka bahilo weda si a go no le
papa kia ta plela weda go peba weda hokwola gar kagdo. But the rules said that he was not allowed to have a second area. Basado ta bletir panesi ba weda leno aweda ta ba plela ku weda do ta lo kito togam. But the Pope was willing to make an exception. Basanake no papa ni na weda tu ota ola kamani ono ta plelo lo sosomo. He could have a second area for 10,000 ducats. Aweda no weda do alok wo kito to ni no mihi weda aweda kani no te patele te kalamo le te kala decades ni. Ducats was a type of money at that time. Decades ni mi weda no tia kulu le so sekto weni. So how would Albrecht make this money? No le Albrecht na weda doni ba si te mani weda si te paidile. Well, he made another deal with the Pope. Mana weda magdo weda ta obaklu la torka de awe papa. The Pope allowed him to sell indulgences. Ke weda papa no hia kwela weda ksa weda no li plata kamatir pa. An indulgence was a piece of paper that said that a certain sin would be forgiven. Ke li tam kamani no mi weda no li purki no li takwe o la si weda no len ta de ba no te ka no yetor kaka ni ke bata plakuyom. So if you got drunk, Ne you could buy an indulgence that said that you would be forgiven for getting drunk. no we weda no li plata kamad be la si weda le no aweda kan ta de ba pla weda le aweda kan no me mun taletino. And people would pay a lot of money for these indulgences. No pa go muna weda hi weda si a go le li plata kamatir paimo. Half of the money would pay for Albrecht's debts. Le si no to wani ya ke weda la hini weda kan Albrecht ata adiakma. And half of the money would go to the Pope for his massive building project. Bandini no le si aga to wani le weda le no papa no ata tu topado no. The St. Peter's Basilica in Rome. No ke weda le no ta tu topado le we Rome no bata ko le St. Peter's Basilica no. Albrecht had a monk who was willing to help him raise the money. Mani Albrecht ya weda da weda kane pado no ko le soto no te gana la a tu ota ola masiola kama ara weda sini. This man was a monk named Johann Tetzel. No puarga ini ami weda le no ake da le awe pado no ko le soto no Johann Tetzel. Now, the church taught in those days No ke weda le awe de kanene le mini wenene no tau puthulu weda that when you died, you would stay in a place called purgatory until you were cleansed from all your sins. na nimithi weda ni no ko balle weda le talo le pako da le purgatory no le mina talor kale na balle magaskota kwine talen tade ba kele kesimo. A person could leave purgatory more quickly if someone was praying for his sins. Parga na weda kanene no hato weda le talo le pa balle magaskota talo ni ya aweda kane clean weda le awa parga ni mu awe hini ata de ba puimo. So Tetzel went from town to town. Netane kone ke weda le awe tesene aweda le weda le we bad we. He told people that if they would give him money, Aweda te weda pa ko mila we tirpa aweda kan mihi ole sine their dead relatives' sins would be paid for. awe pibunya tilati ati tirpa ne ya ata de ba ne kabata hini apuimo. And then their souls would leave purgatory. Mode anotani ya kato weda le dale maxkota lo purgatory ne. As soon as the coin in the coffer rings, a soul from purgatory springs, he would say. Aweda le root aweda no te da le aweda kanina ti no mlote ni weda le de la po pulu papa si lo ni no mto da kle ni ya ke weda le aweda kanina no ta tu mu no ta ni la weda le tamaga sko lo ni no aweda kanike you are togi weda mo
ke talk we da mo Martin Luther was horrified at what Tetzel was doing. Martin Luther ne na we da pli ba phu ba we da ta do ma le no tesa ma we da ta we ni lo Many of his church members would cross the river to go to the territory where Tetzel was selling indulgences. no a we da ta o popo a ga ni no le ko we da tiklo no le ta lo no pele no tesa we da les ha we da no li ta ta ka ma tir pa ni mo People would brag about how their sins were forgiven because they had bought an indulgence. no pa tir pa ni no we da awe no te do ko we da do ma la ta de ba ni ba ta pla ku yo no mi la we tir pa no pu we da li pla ta ka ma ni lo But they would show no sorrow for sin. ba satana kya we tir pa de dun ne we da ta tu uta ula ta de ba ni ba Luther decided that it was time for the leaders of the church to have a discussion about indulgences. na Luther na we da sete we da le mi da ta sa to le no ku na tir pa no le ta opu no ka ba pu to ta le ka ba ke to to ko we da ta ge ba ka do li pla ta ka ma tir pa ni no So he sat down and wrote 95 statements or theses that he wanted to discuss. le ta ne ko we si no we da do kwe we da no ta ge kwisi ye bo no pa ko da le thesis no me ni ga le ta ge no le awe e do ku to to ko we da ni no Here are a couple of them. pi we da do pe su ka When our Lord and Master Jesus Christ said, "Repent," Matthew 4, verse 17, he willed the entire life of believers to be one of repentance. Pela bakasa poko Yeshu Christi we poya lota. Peli mate so do lui sapo de sinui. Awe edo we le poa suki na kita de pata umudo de so kumi we le ta poya lota ni no. That was number 1. Number 44. Number nogi lucy lui. Because love grows by works of love, man thereby becomes better. Man does not, however, become better by means of indulgences, but is merely freed from penalties. Mi le ta edo tawe da le ta e atama. Ta ase le pa kanyo gi tawe pa kanyo ne di le gi te gi tawe da le li plata ka mate de pa ba pa sa do te da le atble to ki we le atble to ki we da le ta si nyo te pa lo. Number 49. Christians are to be taught that papal indulgences are useful only if they do not put their trust in them, but very harmful if they lose their fear of God because of them. No gi luisi kwina pa kripo te pa ka bata tulu o le papa ali plata ka mate pa ke blue da te le awe te pa me de pa to atana le ta te pa ya lo ba. Pasado metale amasuma satale aweti ata eyua pliwa mihama kuweda nilo. Number 66. The treasures of indulgences are nets with which one now fishes for the wealth of men. Kusiku li plata kamatir pa ata ludo puedo pa meweda jano. Jani meweda awe keweda lepa do pentia. Jathi pa meweda jathi pa meweda de ka le adonya ke le pa kanyo ata tuta dogo nilo. Luther wrote these theses in Latin, which was the language that church leaders used. No Luther we da kwe da we tagi tirpai no le li latieklo no mi we da susok to penile tau pokuna tirpatu we da ni no. The common people spoke German and could not read them. Awe pua potom po tirpana we tirpakutu we da no awe prasi Germany aklo no ako na we tirpapai ba. After he wrote them, he made a copy and put it in a place where all the church leaders would easily be able to read them. Na we da we ba ni na we da le no pa we da le we da kanita lo le pati we da ti no di ta le we ta opo kuna tirpa no di ta ti we da ka ti mo.
On November the 1st, there would be an important church service. เนื้อลั่นโนเวมเบอร์ตอเนี่ยเนาะเกว่าดาเลเอาไว้ตาตาบูตาบาเซก็ตอลาริดูเวดา It was called All Saints Day. บาตากอหรือปัสสาวะเคลมนี้ So on October 31, 1517, Luther took some nails and nailed a copy of the 95 Theses to the door of the church in Wittenberg so that everyone could see them. เนาะเลือเนาะลาออกโทเบอร์เตสิดตอเนาะเลือตกทุยยาติสินนุยนี่เนาะเอาไว้มาเตลูเซเนาะเอาไว้ดาฮิตเอาไว้ดาท่าเนาะลอนเลเนาะปลาทเอาไว้ดาเนาะลีเกเนาะเลือตาโอปูนอาปูเนาะเลือเอาไว้ตาเกไว้ดาเลือเอาไว้ตะคันเนี่ยเกไว้ดาเลือเนาะเอาไว้ตาบายาตโรอัคเลขีเนาะเอาไว้ปลาทเอาไว้ดาดิตาปักติเวดาม Sorry, what is the name of the church again? It was the big church in Wittenberg. เกว่าดาเลือเอาไว้ตาโอปูเนาะเลือเอาไว้วินเบิร์กมั้งตลอดเลือวินเบิร์กมั้ง When the students saw them, they were excited. เลือปัจจุบันติดพันเนาะที่เว็บนาเวติดพันนี่ตุโปตาว่าเวดาดูมันเนาะ Somebody had finally spoken out against the greedy church. ปวาตวาเนาะเลือเนาะกระเตเลือไว้ตะกันนี่เนาะกระตูทเวดาเนาะตากระตูทอดดาเวดาเนาะตาโอปูเลืออาตุลตากุยตาไอนี่เนาะ They took his theses and translated them into German. เอาไว้ติดปานาฮิเวดาอัตากิตากโลอีปานาเวดาเวกโลที่เวดาเลเยอรมนีกลอนี่เนาะ Then they took them to a printer. ปานาเวติดปาเวเกเวดาเลเวดกันนี่ฮิเวบาเลช่วยเลโซเวดาเลเอาไว้กันนี่ปาพริตาเลียลอนี่ Thanks to this recent invention, many copies could be made quickly and passed around. เนาะเปซิบลูเวดาตาเลเนาะแกดาตามาดูทเวดาตาลาตอเวเนาะคนนี่เนาะปาcopy บาปาพริตาบาเวดาอ้าวก็บ่นี่ปาบัตหินนอเวดาหรือปาอ้าว Many copies were passed around to the common people. แกดาเลเนาะลีเนบัตาราลอเวดาก็เลปาปตอมิโปเตรพามา Many people read them. ปากันนี่พาเวดา The people started bringing them from town to town. มันนี่ปาวมินาเวดาเนาะเลนอลเวดาลูวีดเวบาดูนี่ Soon everyone was talking about Luther's 95 Theses. นอตยีเลบันนี่เนาะปาก็กันนี่เนาะก็ตูบาคาเวดาดอเอาไว้คันนี่ลูเธอร์a thesis atari kote kwisi yeti ima The theses had gone viral. แกดาเลเนาะเอาไว้ thesis เนาะแกดาเลตาเรเนาะ kwisi yeti นี่เนาะเอาไว้เนาะเลราลอตาตะกุสหาดาปะติญาโกติโกโก Luther sent a copy of the 95 Theses to Archbishop Albrecht von Brandenburg. เนาะลูแต่ว่าดาสเคว่าดาเลคอปีเวอินเลเอาไว้คันนี่ kwisi yeti นี่เนาะตากิ kwisi เลเอาไว้ Archbishop เนาะ Albrecht von Brandenburg อาอุมา Albrecht sent a copy to the Pope in Rome. วันนี้ Albrecht เนี่ยว่าดาสเคก็ดอกเอาไว้ดาเลคอปีไว้อีเนาะเลเอาไว้ปาปาเลเวโรเมโป At first, they ignored Luther. ลาโซก็เตนี่เนาะไว้ติดพานี่เนาะอาตปากนาคูอาซาเลเอาไว้มาติลูเซบา But as time went on, they could no longer ignore Luther because so many people supported Luther. ภาษานักดิตาเซตอเลตรีตาตัวเนี่ยเนาะไว้ติดพานี่เนาะตปากนาคูอาซาเนาะเดซิเลบาม The church sent theologians to discuss with Luther. ตาพูนอสเคลาไว้ดาเนาะปามันลูยากิปอญญาติแกดายากิปอญญาตราติพาเนาะลาก็ตูดาเดก็เตตก็ดาเดลูเธอร์ They questioned Luther. มานาไว้ติดพาเนาะเอาไว้ที่กว่าดามาติลูเธอร์ Luther was involved in a famous debate between his friend Andreas Karlstadt and John von Eck. เนาะลูเธอร์เนาะเอาไว้ดามาคือตะก็ไว้ดาตาเดเอาไว้แกไว้ดาเลเอาไว้ปามาไว้ดาตาตูกิโลเนาะเลอดอตะก็เนาะ Andreas Kandrat the John van Eck อเบอร์เซม
In this debate, Luther stated publicly that the church could make mistakes. เลอตากโตเกโลเวอินเนาะมาติลูแต่ว่าดาเนาะปะพระทว่าดาเลือกำแลแม่ญาโลโลเลเตาพูนี่เนาะอามากำมาว่าดาตาตีนี่เนาะ The Pope and the church leaders could make mistakes. ตาปะปาติรพาดอเตาพูคุนาติรพานี่เนาะเอาว่าดามากำมาตาตีมาว่าดาตากำมาติรพาตีว่าดานี่เนาะ Eck attacked Luther by saying that Luther's teachings were the same as a man named John Huss. เนาะเลคันนี่เนาะว่าดาทอดดาว่าดาลูเธอเนาะเลเอาว่าดาคันนี่เลลูเธอนี่ว่าดาอัตตุลุตอลุนี่เนาะมีว่าดาดีอะมีว่าดาเลเอาว่าดาคันนี่จอห์นฮัสอัตตุลุอะโซ John Huss was a man who had been burned at the stake about 100 years earlier. ไม่มีเลยจอห์นฮัสนี่เนาะมีว่าดาปวาดกาเลเนาะบัดดาเดอุติกวิออเนาะเลปูกวิอันนี้ตะกยาเนาะก็เปเลอัตาพิตามาอะคนนี่ John Huss had taught that the church could make mistakes as well. เนาะเอาไว้จอห์นฮัสเนาะเอาไว้ดาตุลุไว้ดาเลเนาะตาโอพูนี่เนาะมากำมาตามาดาตากำมาติดปาติไว้ดานี่เนาะ Eventually, the church ran out of patience with Luther. บ้านนี้เนาะเลเปไม่แต่เลเอาไว้ยีบ้านนี้เนาะเอาไว้ตาโอพูนี่ยาเอาไว้ดาอัตตาตุสุไว้ดาเดโตดาตาซาสุเลมาติลุซาปอกุเลบาม The Pope issued a document called a bull, เนาะป้าเนาะไว้ดาฮิโลไว้ดาเนาะลีเลเนาะบาตากอไว้ดาเลอโบม which decreed that Luther was a heretic. เลเอาไว้ดาฮิโลไว้ดาตากลือเนาะลาซิไว้ดาตากลือเลเนเอาไว้ลูเซนามีไว้ดาปวาลาสุกมาซอมาดาม It was called in Latin Exsurge Domine, meaning arise, O Lord. เนาะบาตากอเลเอาไว้ดาคันเน exu domini เนาะครอบยามีไว้ดาเอาไว้เรเซอร์ก็ใส่เรเซอร์ก็ใส่มา It said, Arise, O Lord, for a wild boar has invaded your vineyard. เอาไว้เตไว้ดาเนาะเอาไว้ดาคันเรเซอร์อยู่ก็ใส่เนาะเมเลเอาไว้พอมีนี่เนาะเฮ็ดวันนี่เราไว้ดาเลเอาไว้เนสปีมืออะปูมาเนสปีมืออะลอมา It called on Peter and Paul to rise up and judge Martin Luther for his bad teachings. นะเอาไว้นะก็เอาไว้ดาไว้กันนี่สอเปตรูเดสอปอลูเลก็เกษตรบักสินยาไว้ดามาเตลูเซเลอัตาตูโลลาตรีตไพนี่ It forbade anyone to teach what Luther taught. นะตาไว้นี่นะตรอไว้ดาปวดกาลาลาเลนะก็ฮัดสเคกไว้ดาตาเลมาเตลูเซซูโลไว้นี่ละ Gave Luther 60 days to repent or he would be declared a heretic. นะเกไว้ดาเลเอาไว้กันนี่อะฮิไว้ดานะมาเตลูเซลาตอคุซิตาปุลากบะปอยาลาเกตามิดปอยาลาเกตาปอระบกบะตาดุสิญญาปะบะโบบะสิญญาลาเกลาเมไว้ดาเลปะโซกมาซอกมาดาม A heretic was a bad person who taught what did not agree with the Bible or the church. เนาะเกไว้ดาเลปวาลาสุกมาซอกมาตาเกเนเมียดาปวาลาสุโลเวดาตาซิพาเลเนาะอาตบาโลเวดาตาเดลิซอสคิปูเลตาเอาบาดอตบาโลตาเดตาปูบาม Being a heretic was a crime for which one could be executed. เนาะมีไว้ไม่มีดาปาสุกมาซอตาปาสุกมาซอกมาตากันนี่เนาะเอาไว้มีไว้ดาตาหินาเลเอาไว้ตากำมาเนาะเลนบาตามสิญญาสินานิสิไว้ดานี่เนาะ When Luther received a copy of the bull, เพลเนาะลูเซอร์เนาะไว้ดาโดนิบาไว้ดาเนาะลีไว้นี่เนาะ he lit a fire and burned it publicly in front of his students. เอาไว้ดาด้วยทว่าเมอูดอเนาะไว้ดาด้วยอุกเว้ดาเลปากำเนิดแม่ญาเลอะจุพัวแม่ญานี่เนาะ They clapped and cheered as the bull burned. เอาไว้ติดปาเนาะเอาไว้เดไว้ดาซูดอเนาะไว้ดาตุพิตัญญากำยาชีไว้ดากอบสู้ทาไว้ดาเลเอาไว้คันนี่ลีไว้นี่เนาะบาดาด้วยอุกเวียม The German government had the duty to enforce to enforce the papal bull. เนาะเกไว้ดาไว้คันนี่
ko Germany apdo no awe tirpa no weda do amuada la ka ba hi ka weda no ka ba malle pwe weda awe lila mi weda bold bin Luther was in an area called Saxony. Luther na weda le talo no le pa ko weda le amile Saxony It was ruled by Elector Frederick III. no bata pe le no awe so pa po no Frederick Third. The church wanted to have Luther arrested and sent to Rome for trial. We tau po no edo awe po weda we Martin Luther no ambro di ta weda kele weda le Rome la kele to weda kuoma Prince Frederick refused. ba satana ke la ka bale lu ko ni no ke da le awe so pa po Frederick ni no the me weda mo He would not let them take away his best professor from his new university. awe da te ple weda le awe pa ki ku weda awe a professor le atolo ta ge do mataga ina la weda a piaso mo a university la ta ibam So they had a trial at a meeting of the leaders of the empire. mana weda do no we le to weda ko no le awe ke tilu ta do awe de kanene awe bomu akuna dirba This meeting was called a diet. da opo weni no akoeda le diet mo The meeting would take place in the city of Worms. no ke weda le ta opo weni no awe hinia lo no bata di oto kama ta opo weni no bata ko le no we worms mo Since Luther was a heretic, he could be arrested at any time, especially if he left Saxony. no di no awe matilu ta we mi da pato ko mata ko ni no ta palu pato ko mata ko ni no bata tami poni de blola la ni tiwe da mo a da mi hata ko da la o lo le sexy ni Elector Frederick gave him a letter of safe conduct, which meant that he could not be arrested until he returned home. no so pa po Frederick Third no hi le no li no le awe da kan ne ke we da le awe li ma pu ple omo a kopya mi we da la we da no dam po de si ba no awe da kan ne mu he ke tu ke le hi ba ni no ta po de si ba mo But could he trust the prince to keep his word? tu mo ta la na we da na ni we da so pa po kwa da e so pa po da ya glutia no 100 years earlier, a man named John Huss had been given a letter of safe conduct. la ani de ya no la pu kwe ni de ya ni no ke da le wa ka ne John has ne bata hi le se contact alima li la kama pu ple se como But he was arrested before he could go home and burned at the stake anyway. na ba satana ke na wa da bata po ona de kula ke tu le hi ba de bata de u tho ku yam Luther made the trip to Worms for his trial. no Luther no wa da le wa da no ta le no akaba le lo ko wa da le pa pla ta no le lo ko wa da le warm He expected to have an opportunity to speak and defend himself in front of the leaders of the empire. aweda mila weda la weda ko dota peta ya le ko to ta dok dot de la ta le awe no bomu akuna tir panya menyamo But the church leaders made sure that he would have no opportunity to do that. pasana kina ta pokuna tir pana we tir pa maloti weda de tole awe tu do data kweta ya le amata weniri They brought him into the room full of the leaders of the empire. na aweda tir pana le ko le no a kar kala pwe weda do pa bomu akuna tir pa won In front of him was a table with which had on it all the books he had written. no le ruwene puno le kawene puno ala menya ni na patapa le awe sono kuni na apalo da lile tir palawe da ko kelem Are these your books? Was the first question. tati kwala go sogte ni na te awe litir paimin da Yes, was his answer. awe ta sisene me we da me Do you recant them?
was the second อื question. มแต่ติกว่าขี้มีลาก่อนนี่เนาะนึกทึกวิเวดานตาติดไผอีเนียน At this point in time, Luther hesitated. เลือดตาสักตัวเว้นเนาะเว้มาติลุเตนะเว้ดาซื้อคอมยานมายิมาเนาะตาละตาซิเซ He could not answer the question. เว้ดาซิเซเว้ดาตาติกว่าเตเตบา He asked for a day to think about it. เว้ดาคือเว้ดาลุปะเคียตนีลาเกซิเซเว้ดา That night, he felt awful for not speaking boldly. เลือมันนาเว้นนะเว้ดาตูบายดาตาตูตาอุโดมาเนาะแล้วเว้ดาตกตูตาเลือตาตุดูตาดูบุบาม The next day, the Diet met again. เลือมิเซตาตินีนี่เนาะแกดาเลือเว้พุนาติรพานิทิโลกดาตา You said that these are your books. Do you recant them? เนี่ยเตอดันลิเซพายเดมีว่าดันตามอเอาไว้ตะกันเนี่ยนก็ทุกยอนขี้กุยอนก็ปากยอน Luther answered, ไม่มีเอาไว้ตะกันเนี่ยเนาะมาติลุตสิสเวดา Unless I am convinced by the testimony of scriptures or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the word of God. I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. Here I stand, I can do no other. May God help me. Amen. เอาไว้สิเวดาเมตเมบาเลยว่ากลุกท่าตาอุตาเฮียตานาอาเกียปอบาเมตเมตาเกลาโอพลาพลพลพลพลโอพลาพลพลพลพลยตนานิปาปาเมตเมกูโลตากรเทตมิโอบาเมเลตาเซญญาญอนเนไว้ติดพาเลอามากมาตาดอทอดาตามิตาตอยบาตาเสขายาเลยว่ากลุกท่าตพาเลยยเตกดากิออดอยสาตาติญาพอนิเสขะle yuak lugata you took with the theba you took with the not me ba me le ta eat bu play ba dot ba le ko thoda ta atatinya ba phe e you sota ye da yamata agat thi not me ba mo yama se yariki amen. The Diet then decided that Luther was an outlaw. แค่นี้เนาะเอาไว้กูโลตากรนี่เนาะเอาไว้ดาเสตไว้ดาเลเอาไว้มาติลุเตนี่เนาะมีไว้ดาพวาเลอามากมาอาทิกอตาตุตาเบลเนาะนี่เนาะ He would be arrested. เอาไว้ดากบาตาพอนี่เนาะ It was illegal to give food or shelter to Luther. เนาะไม่เห็นว่าดาตาออเลลูเซดอนเฮียตาอุปดูลนี่เนาะแต่มีลาบับลอยดาดอเตสาตาเบลบาม If anyone killed Luther, there would be no punishment. พอมือมาติเวดาลูเซเรกานี่เนาะตาสิญญาลากอดูบา The prince did honor his promise for safe conduct. เทวดาเอาไว้สปาพูเนาะเอาไว้ดาปาลาปากปอปะเอาไว้ดาเนาะอัตาลอเนาะเลืออามาปุอาลีเนาะอาลีอุกอไว้ดาเลือเอาไว้ลูเซอม Luther left the Diet peacefully. เนาะมาติลูเซไว้ดาฮัตอกไว้ดาเลือเนาะปุโลตากรนี่เลือตาคุตาเมพูนี่เนาะ He traveled home to Wittenberg with his friends. เอาไว้ดาเลไว้ดาตาเลือเอาไว้ดาคันนี่เคไว้ดาเลือวุนเปิดดาอัตกอนี่เนาะ As he traveled, he must have wondered what he would do next, now that he was an outlaw. เอาไว้ดาเพลาเกคันเนี่ยเนาะไว้ดาโอดาตาสกมุสกมาเนาะแล้วไว้ดากบามาดาตามนี่แหละเนาะไว้ดาเมียดาปาเลปาปาเลปาเตคอมยานเนปาตดูกันนาตาตุตาตอเนาะปาบาตากมาดกานี่ As Luther and his friends traveled through a dark forest, ดีเนาะเอาไว้ลูเซดาอาทิตย์ก่อนเนาะไว้ดาเลไว้ดาตาเลขอบาไว้ดาเนาะไว้ปัวเลตาขี้ยอบุนี่ a group of men on horses rode toward them. เฮดาปัวไว้ดาตพื้เนาะเอาดอยดากะซีบ่เนี่ยเนาะเฮ็ดดอกะซีเอาไว้บุเลไว้สิพาวมา
The men were all wearing masks. เนาะปะติดไผเนาะอเมดาปะปอกควาเนาะเอาไว้ติดพาเนาะปะกาไว้ดาเนาะเอาไว้คันนี้มาสมอตากาเบอร์แมม I can only imagine the fear that Luther must have had. เนี่ยอยู่ชั่วโมงดาเนาะเทดาเลือเอาไว้คันนี้นะเอาไว้มาติลูเซอร์เนาะไว้ดาปลีไว้ดาตาหมอ The men seized Luther and took him away. เนาะแกดาปอกควาติดพานี่ยาไว้ดาพอไว้ดาไว้กะฮิจวอตกาไว้ดาเอาไว้ลูเซอร์บาเนี่ยไว้ดาเอาไว้คันนี้เนาะฮิกุยามอ They traveled for a long time down the forest paths. เอาไว้ติดพันเลไว้ดาตาเนาะเลือดตาสักตัวผ้าเยตาปูเนาะเลไว้ดาเลือปวายกเลปูมั้ง Finally, they arrived at a castle. มาเลือคิกแต่แนวไว้ติดแพทย์ด้วยดาเลือเอาไว้คันนี้นูปูมั้งนูรเปลือปูมั้งนูรเปลือโอ You'll be safe here, the men said to Luther. เนาะแต่เนี่ยปาร์กาซิปาติดพันเนี่ยซิเวดาเนาะลูเตเนี่ยเนาะนึกปูเพลดาเพเนี่ยเนาะ Turned out the men were not highway robbers. เนาะมีไว้ดาเลือเนาะปาติดพันเนี่ยเนาะแต่มีไว้ดาเลือไว้คันนี้ว่าปะหาตำลาดาเลือกเลสิพามั้ง Nor were they trying to arrest him. ดอตเมียดาปาติพาลาอุกเลสพอนี่มะ They were the prince's men. เอาไว้ติพาเมียดาสปาโพเนาะอาปรานี่เนาะ They had seized Luther and taken him quietly to the Wartburg castle where he would be safe. เนาะเอาไว้ติพานะเลฮิเวดาบอนี่เนาะเอาไว้เลฮิเวดามาติลุเตบอนี่เนาะเอาไว้ฮิเวดาลุตาอุบุยบัวปุบลอเดสกเวดาเลเนาะวอร์บเอาไว้อันนูบุมอเคเซเนาะเพลเอาไว้คันนี่เอาไว้มาติลุเตกูบาเวดาปุปุเพลนี่เนาะ Luther stayed at the Wartburg castle for almost a year. เนาะลูซาเวดาเวดาเลวัดเบอร์เคเซอร์เนาะเลนูปูเปเปนี่เนาะบุกโอตินี่ฮะ During this quiet time, he worked very hard. เลตาสักตอบุยบัวสักตออีเนาะเวมาเวดาอามาตาสุดุมานี่เนาะ He translated the Bible into German. เอาเวดาเนาะเควกลอที่เวดาลิซอสคิเลเยอรมนีอักลอ This was a big change. ตาเวนี่มีเวดาตามเลโลพาดุดค่ะ Now the common man could read the Bible or hear it read in his own language. เคนี่เนาะแกดาปับตอมโพติรพาเนาะพาเวดาลิซอสคิลดอนนาหัวดาลิซอสคิลอันนอกซาดาเวกโลนี่เนาะ Before this, the Bible was read in every church service. ตุคลือเลตาเวบันนี่นะลิซอสิบาตาพาเลตาโปปูเลตาบุตาบาเซตอ But the people could not understand it because it was read in Latin. ปอกมิตนาเปดามิเลบาตาเกวเลลาติกโลนี่เนาะ Now the people had the Bible in their own language. เฮนี่นะปอกมิอเวดาดาลิซอสิลานอกซาดาเวกโลนี่เนาะ Things did not go well in Wittenberg while Luther was away. ตาเตเลตาเกบาบาเลเววูดเบิร์กเนาะเพลลูเตเวดาลาปุกเวลอนี่บา Many of Luther's followers continued to bring changes in the church in Wittenberg. เนาะแค่ดาเลเอาไว้ลูเตอปอปอคิดติดปานาว่าติดปาเซมาว่าดาเฮสว่าดาตาเลลูตาเลตาปอปูเนาะเลเอาไว้เวเนาะเวดเบิร์กเนี่ยเพลลูเตเลเวดาเลนูปูคันเนี่ย Luther's old friend Andreas Karlstadt became more and more extreme in his views. เนาะเลเอาไว้ลูเตเนาะอัตโกลลิลาเมดาแอนเดรียสเนี่ยเนาะเอาไว้ดาเกตเอาไว้ดาปวาเลเนาะเอาอัตทีเนี่ยเนาะเกไว้ดาเล abuse เนี่ยเกไว้ดาเลเอาไว้อาทอไว้ดามอ This led the people to riot. แต่ว่าในสดาปวามุลากมาเตอร์ทอเตอร์ลอดามอ The people became angry at the church for its power and greed. ปวามุเนาะว่าติพานาตาทอไว้ดาตาปูเนาะลาไว้ดาดอตาเลอัตสุตากมอดอตาตุลตากุยมอ They formed mobs and attacked churches. เอาไว้ติพาดูโอทอไว้ดาเนาะปามหาหัวก็ดาติพาดอนยาไว้ติพาเนาะทอดดาไว้ดาตาโพติพา People threw rocks at the stained glass windows. ปวาก็มีเนาะคุยไว้ดาเลเนาะเลเอาไว้ glass เนาะ stained glass เอาไว้เตตรอนมอ They toppled statues. เอาไว้ติบอลลอดกูไว้ดาเอาไว้ตาโกโซปลาติพา
They destroyed things that they found in churches. เอาไว้ติดพามาเฮาก็กูดาตาติดพาละที่ว่าดาลึตาปู Wittenberg did not feel like a safe place anymore. เนาะเวเดเบิร์กเนี่ยเนาะเอาไว้ดาตูบาละมีว่าดาตาลอร์คาละคอมเมนเนี่ยปูเพลเลยบ้ามั้ง People made Luther aware of what was going on. เนาะพอก็มือดิตินญาเวดามาเตลูเตลุตามาตาอินี่เนาะ Luther was not silent. เอาไว้มาเตลูเตนาเวตูอุเบกละบ้า He wrote to the people and warned them not to riot. เอาไว้ดากูดาลิซูพอก็มือติดพาวดอฮิปลาเวติดพาละมัวติดมาเตอร์ลอดานี่ดี Finally, the city council asked Luther to return and bring calm to the people. เลิกคิดกันเนี่ยเนาะแกว่าเลิกเวียปากุลูแต่เนี่ยเนาะคิดว่ามาติลุตละแค่ได้แค่บ้านเนี่ยแค่มาคุลกบาลคิดว่าปาวามิม Luther felt that it was his duty to return. มาติลุตเนาะว่าตูบาว่าเลิกตาว่าเนี่ยมีว่ามัวละกบาให้ได้แค่ว่าเนี่ยเนาะ He returned and preached every night for 8 nights. เอาว่าให้ได้แค่ได้ว่าเสียเตลอตาเนาะก็มันน่ะเดะเนาะเลิกเอาไว้ขอนาตอกุมา He reminded the people of love, patience, charity, and freedom. เอาไว้ดูสิเนาะทอกิเวดาปอก็มือติดพาลุตาเนาะตาวิตาสูเนาะดอตาฮิตากญอดอตาตบลินี่เนาะ He reminded the people that they must trust God and not riot. เอาไว้เนาะดูสิเนาะทอกิเวดาปอก็มือติดพาลาไว้ติดพากบานนานี่เวดากษายาดอกลุกท่าตมีเวดาเลตามาเตอร์ลอดานี่บ้า The effect of Luther's preaching was immediate. ก็ดามาติลุตาตาเสียเตลอตาบัดดูอันนี่เนาะมีเวดาตาเลอามาตาก็มีเลตาตุตุกลานี่เนาะ The city of Wittenberg became peaceful again. เนาะแกว่าดาเลวีเนาะเวดเบิร์กนี่เนาะเอาไว้แกทอกิเวดาเลวีลาเวดอตามุตาคุกดอนี่เนาะ One leader wrote, "Oh, what joy has Dr. Martin's return spread among us. His words through divine mercy are bringing back every day misguided people into the way of the truth." เนาะเอาไว้ดาคันนี่ว่าคุณนาดกานี่เนาะไว้ดากวยไว้ดาดีเนาะโอ้มีไว้ดาตาตุกุตาคือพาดูเนาะเลดรมาร์ตินส์เนาะให้ได้ไว้ดาดอดาไว้ดารลอตาเลปกลานี่เนาะเอาไว้ตากตุติพาเนาะครอบครัวเลยัวตาตุกญอตากญอเนาะเฮโซเกเวดาตามเฮโซเกเวดาเนาะตามิตาโตเนาะเลตาเลอสก็มาปวกมือติดพาเนาะเลตามิตาโตปูก็มินิเดนี่ล่ะ Luther returned to work in Wittenberg. เอาไว้มาติลุแต่ว่าได้คิดว่าดัลเลเอาไว้ตะคันเนี่ยเวเดเบอร์นี่ He continued to preach, teach, and write. เอาไว้ดาเซตุลุตาเสียเตลอตาดาเวเซเกวลินี่เนาะ Now, sometimes when you're a church leader, funny things happen. แต่บล็อกคนไม่มีว่าดาตาอุปกุนันนี่นะแต่ละมาตาลอนี่เราไปให้เกราตาสิก็ Luther had been a monk, you might remember. เอาไว้มาติลุแต่เนี่ยเว้ดามีเวดาเนาะเอาไว้สอตอเนาะเอานึกก้อยดาเลือปาดูเนาะเอาไม่มีปาลูดาเนาะดิสินอราโต That meant that he lived in a monastery and was not allowed to marry. ก็มีละเวดาบาโอเวดาเลเอาไว้ตะคันนี่สอตอฮีเนาะเลมอนาสทรีเนาะเวดาตาเทียกเวลากบาเนี่ยมาบาม At this point in time, he was no longer a monk. เลแต่สักตอแค่สักตอเนี่ยเวดาตมีเวดาเลเอาไว้ตะคันนี่สอตอเลบาม But there were similar places where women could live. บาซาดอนอตาโลโอซิกเวดาดิตอนิริคานะเลือกว่าปอมิโอเวดาลอซิก Such a place is called a nunnery. เนาะเลือกตาโลวันนี้บากอเลือกว่าตะคันนี่แนนรีเนาะเลือกพี่ว่าฮีมาบากอเวดาโมโดฮี Female monks are called nuns. เคดาเลือกปอมสดเคเวดาเลือกพี่ว่าติปาบาตากอเล่นแนนส์เดีย One day, some barrels arrived where Martin Luther was staying.
ทีนี้เนี่ยเนาะแกว่าดาเลตากิบุพัดโดเนาะเลโพลิญญาเกิดเลเนปติมาตากิบุพัดโดเนาะเอาไว้ดคันเนเฮตเวดาเพลมาเตลุเซโอเวดาลอนี่เนาะ These barrels were supposed to be full of salted fish. เนาะแกดาเลตากิบุพัดโดติรพานีเตกิบุอะเตกิบุพัดโดติรพานีเนาะอากบาปเวเวดาดอเอาไว้ดคันเนญาเลปามาเลอีตามอดิตาเมกอัญญาอุลปามาเดอีตันเดีย But they weren't. บาสนาเกเนติเมดาญาเลปาจิอลิอีตันนี่บา The barrels were full of women. แกดาเลเอาไว้เลเตกิบุพัดโดปูนี่เนาะติรพานีเนาะเวเวดาดอปาปอมมือติรพานีเนาะ 12 of them. โอเวดาติสิกิกา These women had been sent by their families into a nunnery to become nuns. Now, papa me thir paine na mo paske a hipo ka poske ala akelewe dalle awe de kan ne piwa hi no di ta ke ta we da piwa mo. But they did not want to become nuns, Masana ke awe thir pate do ke da piwa mudo ba. so they escaped in barrels and came to Luther. Ko ne awe thir pa no ke pu ple ku ata no le nuwe dalle a te gu bu pa do pu ba ta su awe mate Luther go. So what was he to do now? Mo ke ba we da ka ba ma tam ni le mo. How should he help them? Awe da kro ma se da po me thir pa di le. Martin Luther had many single friends. Martin Luther na weda da ti the color kama na single na o the blin ni agam. Many of them had been monks. Aweda aga ne la poku ne mi weda kane padusiko. They had made a vow that they would never marry. Aweti pa na weda data lo tha no la weti pa ne te ba ni ma thokwa not blobam. Luther counseled them that their oaths were illegitimate. Bane no awe Martin Luther na weti pa awe he ku he pa weti pa le awe tirpa ta lo ta solo ni no keke la puku ni na ata so tirpa ni te me ta la abablo badaba mo He encouraged them to marry. awe hi ba we da la ke plota community ni ko topu ni mama. So most of the women who came in the barrels got married to his friends. Pone le papa mo at ke na he we da le te ke po pado po tirpa ni no awe de kani plot ya ta de awe ati the ko tirpa mo. But there was one left over. Masana ke uto dirga mo. Her name was Catherine von Bora. Amiwe da le Catherine Bobora. Luther had not seriously considered marriage. Awe mati Luther na awe da to owe da do ta to tila sela ke sok muwe da le ato chok muwe da le ta tilo to lo pula ke thopwa bam. He was very busy, Awe da ta ma awe da duma. and after all, he was still an outlaw. Bani na we da mi ani na awe da mi da pa le awe da kanya amakamata tu ta to no ke da le pa bata ka marga di lo. But Catherine was in love with him. Basanaki na Catherine na weda eba o. He later wrote, "Suddenly, and while I was occupied with far different thoughts, the Lord has plunged me into marriage." Na bani ne aweda le ata mo le kina aweda kwe weda di mo. Le tu kelane na ye aweda kane no ye ta mo ne puewe ye ta so mo ne puewe da do ta tirpa mo. Kome ni ta so mo aguga tirpa mo. Ye ta mo ne puewe da ma puewe da ta so mo la los hot tirpa no da aguga tirpa. Na kene ka saiwa na we da kui lo ya le awe da kan ne da topu ne ma bu ne no. Martin and Catherine got married in 1525. Na Martin Luther da Catherine na we tirpa plota na le to to ye ya kisi ye ni. Luther was 41 and Catherine was 25. Awe Martin Luther ne owe da lucid ne ba ne Catherine ne owe da kisi ye ni. The new prince, John the Steadfast, gave them a former monastery called the Black Cloister as a wedding gift. Akewe da la mi we da no so pa pula thorga no ami me da le John the Steadfast no awe hi we da we de kane awe monastery no ke da le so to wo lo no awe pa do tir pa wo lo no pata ko o le
awe de kanene black choir no awe kewe da le monastery plane ya awe hilo we da Luther de Catholic le amiwe da ata plo ata hine no Marriage was a blessing for Luther. ke da le ata nimani no mi da ta sugila goni no His health improved because he had a wife who took care of him. awe da ata usu klegi ta we da mela oda amala ata itwe kwa twani no She also supported Luther as he struggled with depression. aweda nos masse weda no Luther no le pele Luther weda le pluges weda do depression ta tu khotha kho sogotoni no They had 6 children. awati weda da pokhugani no Things settled down for Luther in the late 1520s. ta cholo palo kya ta gi babale mate Luther gole to to ya kisini no Many of the princes in Germany agreed with Luther. no ke da so pa poti de palo ko Germany apu agani no awe lo ma dulo ma ko da mate Luther They broke their ties with Rome. awe tir pano mahawa kueda ta seka luata de room ni no rumi ni no They became Protestant. awe tir paketa kiweda le protestemo Luther was no longer an outlaw. awe mate Luther na wete mile le pa le atakama o la makamata thuda thole ba He continued to preach and teach until he died. awe da se telota thuluta tu la thini no He died in 1546 at the age of 62. awe da thiwe da le to to yegi ya luisihu pela owe da husikini ni no He wrote many books. awe kueda li abe He wrote many hymns. aweda kueda no tathawi ayu He wrote, "A mighty fortress is our God, and Christ Jesus lay in death's strong bands." awe kueda no puto pado sorry but to lasso komodo to the plur mi weda peyua do aweda kane no aweda kane kisesho create thina la ata community gisu strong bands na kamyo anodi yamo awe Christ Jesus lay in that strong band. The effect of Luther's 95 theses were felt throughout Europe. Na kewe da le Martin Luther a thesis no kwisieti no tagi kwisieti ni no awe de kani bado awe da de ko Europe adod benyam. Luther believed in going back to the Bible. Martin Luther na we da la ka baki da kiwe da su lisasi puni no. His teaching about justification by faith spread throughout Europe. Awe da ta thulu bakalu no tapato palu kopulu na tete miuni no batara lo atalu ko Europe adobini no. It was embraced with joy. Taweni no bata hika alu tapukuta kuni no. During the next 100 years, the Reformation spread throughout Europe. No panene no le awe de kanene le kegele no loki no sumenya ni de yagadoni ya awe kewe da le no tamato tagita opoine no awe batara lo tuku sadale ko Europe adobenya. It spread to France, England, Scotland, Hungary, Scandinavia, Belgium, and the Netherlands. Taweni ralo no le France, le England, Scotland, Hungary, Scandinavia, Belgium, the Netherlands. The Roman Catholic Church continues to exist, No Roman Catholic tauponia wese odiweda. but it no longer has the power that it had at the time of Martin Luther. Pasana kene no to weda dota sota komodi to lele tasak to le mate Luther sukanilaba. The churches of the Reformation are also known as Protestant churches. Kewe dale no ta uputir pa no la heto weda le no awe tamathora kita upunom Reformation ni batathinya awe dale ameda protested ta uputir pani no. Ta upula thoda weda. Sorry. This means that these churches are churches that protest against what the Church of Rome was doing. No akopia weda le ta uputir pa no
awe mira da ta po te pale no a thoda no kamya ni na thoda we da no awe thoda we da rumi no ta le rumi sulu we da ni no. By God's grace, the Protestant churches have flourished and spread the gospel throughout the world. Le ka sa ya ble po ko ne no protestant ta po te pa no ke we da le ara lo ta no awe root of thought awe da no da ra lo da ta ku so lo ko kle ki dot ta nya ni no. I'd like to conclude by sharing with you the three solas of the Reformation. No ye edo market ke le no ye ki no lo we da na no le mi we da ta tet mi solas ni ta tet mi le we da themi mo ke da sola themi le ta o po thora kim. These are three important teachings that we find in Martin Luther and the later reformers. Ta we ni mi we da ta themi le ta tu lo themi la re do we da le na pa ma thora ki ta po le mate Luther do le pa la he we da le ki le mate Luther kom ya pa ma thora ki ta po le ki te pa mo pa we pa te pa ni tu lo we da. These are some of the most important teachings that we receive from the Reformation. Ta te pa ni mi we da no ta la re do kla to no no le ta tu lo we ni no le po do ni ba we da le ta po thora ki ni no. They were originally written in Latin. No le ko ti ko boni ta ko le la te klo. Many people know them by their Latin names. Pa aga ti nya we da le a we ta ni la te mi mo. So the first one is known as sola scriptura. No ta te mi ni no pa ka malum la te klo pe na mi we da sola scripturam. By scripture alone. Na ka pi mi we da no a we te da le yu ak lu ta de mi o. So the Roman Church taught that people must follow scripture as well as church tradition and the authority of the church. No rumi ta po ne so lo we da pa go mi la ka po thwe da yu ak lu ta do ak ba po thwe si ko da di no a we ta o po a lu la te pa do a we de ka ni bo ni ne ke da lu ta o po ta ni so ni ko mo. The Reformers taught that we must follow scripture alone. Lo ni no ke we da le reformers no pa ma thora ki ta o po te pa ni no a we te pa so lo we da le no pa ka ba a po thwe we da li so sweet head mi ka sa yu ak lu ta head mi ni no. Tradition or decrees of the church do not have the same authority as scripture. Ke we da le no ta lu ta la me ge no bo ni a we ta ku lu me ge o ka me ni ta o po ata khala ku lu me ge no a we ke we da le a we ka ni to we da do ta ni so ni ko mo li so yu ak lu ta li so swi ni ba. Second, sola fide. No ta kimit mini no sola fide. By faith alone. No te da ta na de mio. The Roman Church taught that people are saved by believing and doing good works. No rumi ta po ne so lo we da yu pa go mi le no a we te pa pu ple we da no la na ta do la ma we da ta ge te pa ni no. The Reformers taught that faith alone is necessary for salvation. No me me le a we no pa ma ta ke ta po te pa ne so lo we da le no te da ta na de mi o ni no ta lu ba we da le ta u ke ka ke go ni no. Our good works do not save us. Pata ma ge te pa ne ta ma pu ple pa ba. Ephesians 2 verses 8 and 9 says, "For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is a gift of God, not a result of works, so that no one may boast." No, le pe so sa do ke sa po ko te le kwine si we da ave di e tu te la ta ke ka ke tu la ta du ta po la ta na ho lo da we ne te me ba le tu ko da tu we ba me yu ta he lo di so pa tu te pa sa ka phele no te ga te ge do te me ba le ta ma ho ba. And finally, sola gratia. Le ke ke te ka ne no
sola gratia by grace alone. เนาะเลอตับดูตาโพเทศมิม The Roman Church taught that people are saved by both God's grace and by earning salvation through good works. เนาะโรเมตาปูเนาะโซโลเวดาเลปาวามุเนปูเพลเวดาเลกษายุวาอัตบดูตาโพดอเอาไว้ติดพาเนาะโดนในบายดาตาเกกเกลามาไว้ดาตามาเรติดพานี่เนาะ The Reformers taught that salvation is a gift of God. เนาะปวามาตอทไว้ดาตาโพติดพาเนี่ยไว้ติดพาโซโลเวดาเลตาเกกเกนี่มีไว้ดากษายุวาตาเฮนี่เนาะ It is by grace. ตาเวนี่มีไว้ดาเลตาดูตาโพ It is this gift alone that causes us to be saved. ดอตาเฮเทตมีโอเวนี่เนาะดูปูเพลปวาม We cannot do anything to deserve salvation. ปมาตาเตนอตมีลาเกตาดอกวาเลปกดูนี่บาตาวิเคกอกินี่บา May God bless the Church of Jesus Christ in the fight to remain faithful to the Bible. มอกษาบาโซเกเวดากษาชุคริตาโปเนาะลาเวดาตาดูลาโกโอโซเวดาเลตาตาตอดอลิซอสฟินิเก